ebhekele kamhlawumbe yalingana abesebhekile nangala yekhosense abesebhekile nasemqondo yena ngakugukanga ngoba yena akaguquki akasiyela umuntu uhlala uNkulunkulu noma ekwazi ukufitha kwesimo esincane nesikhulu athi engelelele ekushonelweni komfelokazi aphinda angelelele kwabaswelayo aphinda angelelele kwabalindile aphinda angelelele kwabasemakhandleleni aphinda angelelele kwabadlengulile aphinda angelelele ngesikhathi esodwa he can become manifold without transforming his originality because we serve the mighty God. He is the mighty God. He is Jehovah Jireh. Now for the money, we are going to be the Zima. Now for the Sabbath, we are going to be the Sabbath. Now for the shadow, we are going to be the shadow. Oh my God! What a man who went to God. Let you pray that in the end of the look at you. Inga kaNkulunkulu ukhona izinto ushomanika azidedelayo ukuthi sukwehlele angakusho ukhona izinto azidedelayo ukuthi sukwehlele ukuze kuphela amandla akho enyawo ngoba ayibi namandla mawuhamba naye nawe ukhona izinto uNkulunkulu ayidedelayo ukuze kuphele wena ngoba khona izinto ayibi namandla lento yethu uHamba nawe ukhona ngoba kuzothi ukhona athi nikela lesothi wena sodlala bese athi ingane yakho next year izoya esikolweni eGoli uthi anginamali ngoba wena haleluya yeah hey next year this time soba nendoda uthi njengoba ngenandoda ngoba uyakhuluma ekhuluma kumuntu okhona but the apostle Paul says it's no longer I who's alive but it's him who lives in me ngoba kukhona izinto azoyithethela kuze ngathi ungena ehlazweni elibi makwenzeka leyo nto uvela ubonga awufikelwa umzuzu wokungena ethunzini emgodini unothunzi lokufa vana ubonga ngiyamfundisa mawufika la isikhathi safika uDavid inkosi athi noma ngidlula esigodini esinethunzi lokufa angesabi lutho vana ubonge ngoba ngesikhathi usaba kakhulu ngesikhathi ungabaza kakhulu amandla akho ayaphela usana amandla akhe uyabona uNkulunkulu akathembi wena sandile uNkulunkulu uthemba into yakhe ayivalele kuwe uyazi ukuthi awuzokuphuma ngamandla akho kodwa uzokuphuma ngoba naphakathi kuwe kunamandla akhe amakhulu ngoba laba bamamkelile kulabo banikeza abantu bawena ukuthukwa bayathuka abantu bale kulesi sikhathi abana mahloni bathuka umfundisi bathukisa ukazi nawe esiphila nawo kodwa ngeke survive ungablakanga khona izinto ngiyabonga into engiprofetela kule conference enzima kakhulu ngoba ngiyasitshela ukuthi nanoma yini ibanga lingangena kusizini yokukhala and of tea ngiyasitshela ukuthi nanoma yini ukuthi Yesu angabuya zona ngibandla kodwa ngeke usurvive njengebhetri ingasurvive ingachajiwe ngeke usurvive if you're not plugged to the source into yakho izoba khona ibe sebakhorosini kodwa inganamandla ibe khona phakathi kwabantu kodwa ingenamandla asisakudlula ngamakhorasi asisakudlula ngeminikelo asisakudlula ngezinto
kokugcina. Njengoba ngihamba nje ngikhuluma nabantu and it's unfortunate ukuthi izinto eziningi eziphantshisa amabhetri ethu njengebandla. Mhlawumbe akuhlale kancane ngikhuluma. I'm yet to understand ukuthi why ibandla liskora i-own goal kangaka. Mhlawumbe mamzwane mina enhlala noNkulunkulu ngoba ngiyeza ukuthi i-address yakhe ingala eNewcastle. Mina enhlala naye ngala eNewcastle. Ngiyosixoxela ukuthi yindaba sifike esigabeni sokuthi ibandla liskore i-own goal. Kube ibandla engikhonza nalo eliphuma liyogiya ngaphandle ngokuyibala kwayo. Yafuna lelibalansisi ukuthi yindaba sibe sizalwa ndawonye. Mhlawumbe mina ningibuzane nembuzo kuNkulunkulu ukuthi sikuchapter bani yebandla umzalwane ozohamba eyogiya kamakhelwane ngoba ingane yakamakhelwane ikhulelwe eyakhe ayikhulelwe. Ifuna ningisize bazali bami. Ngoba ibandla laqala layishoka ngaphakathi iye ngaphandle, kodwa leli lamanje lisuka ngaphakathi. Sithathe izwe silifake ebandleni, size sifuna uku-adopta izinto zasezweni, siyi-adopte ebandleni. Sihamba siyofuna amandla siwafune ngaphandle, kanti amandla angaphakathi. Size singakwazi into kuze kube yithina esithi kade sizila, kube yithina sithi kade senza ukuthi sihlanganise amahlanganiseki, kodwa manje nathi uNkulunkulu angasiza abayisiza. Ngifuna ngisize ukuthi umuphi lo uNkulunkulu osiza abayisizayo. Thina sazi indoda eseKalvari eyafika uLazaro ebolile, yathi mayifika bathi kungasasondeli, yathi ngoba bolile ngiyasondela. Kahle ngispecialize kubo ababolile ngoba makufike mina iphunda liyaphela. Ngemazi ehlangana nomfelokazi oyofihla indodana yakhe yomdina. Lithi iBhayibheli bayahlangana nomfelokazi bahamba bayomfihla, bayafihla ingane yomfelokazi. The only hope, the last hope, mayefika uJesu baphambana nabo bayane. Makuthamuka yena athi stop, athi makufika yena wamisa ibhokisi, wahlehisa umgwabo, wavala ithuna ngoba sikhonza naye uNkulunkulu. Asibe sipoze kancane manje. Manje umfelokazi. Ithi into yomfelokazi asilona igama lakhe. Into yomfelokazi asilona igama. Into yomfelokazi uchazwa ngesimo yakhe.